Halor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. No, no! No, no! No, no! No, no! Penyarziki! 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 Yo, yo, yo! Chief Executive Member ka Jaintia Hills Autonomous District Council uba Thombor Shiwat ula mudui deka ejhar persha yaki nongelam bat yaki khot jong ka Jaintia National Council bat ka Jaintia Students Union halor ka jingkeno bakila penjulor ya ka kherdop jong ka council ha ka por baki turpaj ba ban pelong ya ka jekhi ha ka khat sautarek unaitung arja punriau habakaran cekila patai kubur uba Shiwat ulaong baka executive committee ka songkhya haduka takata ya karukom yakhi namar haka jaka bakin wanyakaran ne IT da ka jingtho ban penpau ya ki jingdawa jongki kila persyang penban ban rung jubor syapo ka phelau jong ka council da ka baperta barra plakat ilan nagaliang ka asti komiti penpau yang jing syasi halor ka teni ka jinjia ka wa yun ong ka jinjia ka wa mansdes ndet ka wa ka jinjia ka wa I kam ka asti komiti emi ka jing tip ban emi ka ta ka jing ka upoi perkat I wa man ka kam ka teni ka jinjia na ka teni ki kam ong pi teni ki atli ki sing ka JSU wa ka JNC mtibi hagawan ga bor yo gi lani hayi mtibi wa wan gi chagani ga official I wa le embor lani wa le bor ya ka property yang ga office lani penjular ya gitar gitar yang kani ga official I nak kat kamu manne kat kamu yoi jadi sekiat negaliang yang gini emu upan gini kawan-kawan ka permission dan em kerja ketin gi chwa wo po gi chagani ka jing auri aura ni chwa wan gi chini de hadri wat hadin katte le na geliang giong I tada khud I ya gi pulit da pertibi chagi pulit halor wa ne step tibi wa em gadao jia ne daw le gi kaptena de geliang gi pulit da wan gi re hadin da wan gi pulit teman halor ciru gi pulit le yo wa mem gawan ke jing krekam lagi pulit migiu te lakam lani migiu khanglat ya gitu ki artli ki sing ki wala bor ni gu tupia ya gatuga igini ki artli ki par haju por na galiang yang ikam di komiti la hadin wala yoi ya gata ke jing auri ki jing aura yoki par gawa imtip igi ga ke jing mut wangi wi auri ki chini ngai mandep po ge ini dah tes nyau tu iman protes ki man percak ki ia udoloi yang di ilkan okle halar kena rimbo NOC ya gesismen te halar kata kena rimbo percak ki o bar percak ki la ia ke council ki yang nagadau o NOC ya gesismen te hei jing to wa kena ke NOC nagaliang ga usti komiti dai halar kena rimbo kita chinang da igi ke NOC ke ilaka da igi ke NOC lalu kita ginang rim ii da ite wan wa percaan di hadinu da ya NOC
pound gi kat kau mangkat ni lagi dau gi wa biang kata ke jing yo la se ke jing auri aura ni to ka thau ka bahau le ni ke jing su jing sa kita to gi dau go peman ye ki wo penwan aku jing percaya yo ki wo wan auri yo do lo han le auri gi sini to hal perdi kata le na geleng yo i wara ki i member yang ga state committee emi ni po council ni boy le yo la se kwa gi ye kelam le ni kwa gi sa tu jumut ke i wo le i le ni yo i emi gi jing perkat wa boy la se wan gi kam te boy kwa gi chem wa ga state committee yo ye kelam le ni yo him ye gi ka action haji to mo gi ni gi jing kwa gi re kete le me man kan le kete la ki me mau penyogi wa kwa gu ye kelam i le hadin wa mcha gi polisi agi to da kertem gi da kencot yo bor gi da tempra gi kata ga mingkit bad yo bu sia sini ipen pawi man kani man go ke jing le bor pada kata ye yo itu yang kausil yang i da julor kitiar gitar yang i bad da penting pesmi ke le khamtam ye kinong ki kinong kre bad da penwit ke le ya ga jing lai bai lai ti yang ginang kre yang gani ka pi yang i um tip gi bon ki nong kre ki yang i ni ka man ni da bon gu ya shok na hadin udah kernyom gi hadin udah kerten ka ki ku sia sini da bon gi ki staff yang i du ni udah ya shok ki gu reti da halar kita ginang rim da i na galiang ga state committee i pen pau yang jing syafsi wa kam gini ki jaj beru wa wan cha office da kata bor ke jing le bor da ka bor ko bum kwa ke jing kelam wa poi cha ke jing satu da ka ni ke jing mut man ke jing mut yang ki mem kwa gi punyo ya kata ke jing aya kelam le mem kwa gi ya kelam i yo di action le yo le igiri hajing kwa ke yang ki da ki jing kwa ke yang ki ni tang wo yo ha sia sini jepo ka compound yang ga apil yang i yo pun yo auri yo le slogan ini yo ge pa ba wa de percha ki kete kwa ki henry ke ni ke jing le ki man go po bi ai tong ngam chim gi ya ga permission go biang ban dem gi le ke jing tip le ni ka bor go yo ge ni i wa kwa gi wan ye kelam ni kwa gi wan auri aura sini te ma em kam kete i le ke yo i kloi pu diang ki kloi ye kelam ki yo him ye gawon action upelai khmat dekat wa mem kwa gi jam kote ki kwa gi dekat bi auri ya kam tu tene kalian ke yong i le ngalor ke jing auri yong ki de penjat de penpra gi ye jing yai tiar itar yang ga pi yong i na kalian ke yong i kam usti komiti de rai wo file de FIR percaya ki kam ong de seki disebut de yo lu di percaya ro kam ong hakmat yang pulit de yo gi wa de le gi ini dan cipental ini geliang dia komiti emi gejing mut emi gejing ang yulti wa da gejing em yang dipulit yo yadagi yo yadagi ya gani ga opio ni lekat kamu pau ni yo mana geliang yang dipulit department mem gigu yada hadin wada yo gi man de pra du ki gi pulit tawo kangi ki opsia ge chini gi pulit yut bang yut ki chero teman da yut ki te ya opsia chini teman da poi ge ni la mun ju kan kata kami kit hari dang temperan ki sa kani ko win ko kit opsia po office ta ka tui nga ga le nga pa pa yung safi wana ga liang ga police department mem gi ki ko bor ne m kwa gi i gi nyarap i ga council de i na ga liang ga yung i da FIR wa upu dawai ya gi jinglut ya gi jingsep ba dawai la i bor yang ga wo chingi kat ka mo cha ka an upun citam ni wo le kat ka mo to le ya gi ni ko le embor ya ka office gi Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone.
Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.